जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव जाति मुआसा भाषा मै भाषा मुआसा जक जिगु अस्तित्व अलि छिनेवा जियागु मसिका दै जजलपा थौ नेपाल सम्बत जिन्ससा ओपी छ द कछला थो सप्तमी आदि हजुर जिगु राष्ट्रिय सम्बत नेपाल सम्बत नुगु द लिधुको गुदु नेपाल सम्बत जिन्ससा ओपी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त दुनुगला निसे बिन्तुना देछना जना छिप्पिन्छ सोन्ति नखाउ नुगु द थजगु कोभिड महामारी जिया चंगु जुसान थिथि सावधानी छेला हे पुक तजिक हे हना दिल जिधाका भलसा कासे थौथो ज्याजो ह्याका जना छिप्पिन्छ सयजना दिगुदु इन्डिजिनियस टेलिभिजन पाखे वज्र क्रिएसन प्रालियन हेबोया नेवालय दुने वैगु ज्याजो जिगु एसएमएस जिनी टुडंगल पाखे हाकना छका जजलपा नापन लस्कुस अले हना बना देसाना जना जिगु एसएमएस ज्याजो वापतिक शनिबार शनिलया खुता तिता आइले निसे थेता ताइले तक वैगु ज्याजो ख थ ज्याजोले नेवा भा संस्कृति तजिलजी नखजख अले इतिहास बारे कनेगु छि अथे हे छिप्पिन्छ हे छया हे दिगु मेसेजेस त नाप छिप्पिन्छ हे इना प्याना दिगु बाबा लागु नेवा म्युजिक भिडियो न केनेगु छि उकिया लागि जिगु मेलिङ एड्रेस ख जिगु SMS nepa@gmail.com JIGUSMSNEPA@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकन छक 9741736906 चिपिनिगु पाखे मतिनाया लु कथा थिथि मेसेजेस तल वेदुंगु गुदु थौथ ज्याजले थहे मेसेजेस त नापन थवा दुने लागु विशेष दिया बारे न कनेगु जी नापन थुकिया बारे खलाबला न यागु जी अथे हे नुगु पुलांगु ने पुसे जंगु अले बाबा लागु नेवा म्युजिक भिडियो केना चिपिन्तन हे पुगेगुला दहेदनी आया लागि मदन कृष्ण श्रेष्ठ जिउया सदुगु थन्हे पुसे जंगु मे चिपिनीको लागि मदन कृष्ण श्रेष्ठ जिउया सदुगु हठाजा मते धयागु मे सया छिपिन्तन हे पुका हे दिलजी धयागु भलासा कायाचना छिपिन्छ सयाचना दिगुदु इन्डिजिनियस टेलिभिजन पाखे वैगु नेपाल भाषा या ज्याजो जिगु एसएमएस थ ज्याजोले छिपिन्छ छिपिनीको सुन थथिति पासा पिनीको भिजा बुद्धि इहि पाया दन्दुसा वेकपिन्त भिन्टुना पौ देछना दिफै अथे हे वेकपिनीको भि उसाया कामना यासे वेकपिनीको नीति मेना देछना दिफै उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com JIGUSMSNEPA@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकन छक 9741736906 थवा दुने संयुक्त राष्ट्र संघ कोचिगु थिथि कथाया विशेष दित लागुदु गथेकी 19 नोभेम्बर खुनु विश्व शौचालय दिवस अथे हे 20 नोभेम्बर खुनु अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस लागुदु धासा न 21 नोभेम्बर अथे धयागु थौया दि विश्व टेलिभिजन दिवस ख थुकिया बारे थौथ ज्याजोले खलाबला यागुजी वंगु बिहिवा नोभेम्बर 19 खुनु विश्व शौचालय दिवस लागुजुल दकोसिय लागि सुचुकुचु धयागु मु उद्देश्य कया सन् 2013 साल निसे थोदिन खुनु विश्व शौचालय दिवस हनावया चंगु ख प्रस्तावे संयुक्त राष्ट्र संघ या सदस्य राष्ट्र तसे नीति कथा कार्यान्वयन यागु नीति प्रोत्साहन यातना आग्रह यागुदु अथे हे सन् 2020 साल अथे दयगु थोद दिगो स्वच्छता व मौसम परिवर्तन विषय वस्तु केन्द्रित जिया थोदी हन नेपालले न थोदी खुनु विशेष याना स्वस्थता पोषण विषयले केन्द्रित जिया ग्रामीण थासे टोयलेट देके त तिब बिया अथे हे थिथि सुचुकु चे नीति सामग्री त बिया सचेतना या लुकेना थोदी हनेको यही सुचुकुचु नाप सफायाना थ अले थ मनुते त थिथि कथाया लुएत पाखे त तापाकतया निरोगी ज्यादिस आधा स थुज्याजोयान हापांगु मेसेज बनेको पाजुगुदु वेक दि राजेश महर्जन हाती बन पाखे
जोजलपा ज्याजो न्याकामी मेजु थाया दिगुदु जिगु पाखेन जोजलपा वेकन थाया दिगुदु जिमिका भाजुया एग्जाम वेट्यंगुली बालाको बना बाला गुल्या हया तालाके फेमा ढका भिन्टुना देछाना चना थाया दिगुदु जिमिको पाखेन वेकाया काया त बालाको बना दिमा ढका भिन्टुना देछाना चना अथे हे भाजु सानु बाबु महर्जन वो निसा देसार्य सदुगु सुला बोल्यागु मे इना पेना चना थाइदिगुदु वेकलन थोमे वेकया म्या जेनिसा महर्जन वो सकल छेज पिन्त देछाना चना थाया दिगुदु अथे हे मेगु मेसेज स्वस्तिका नकमी सानु थिमी भक्तपुर पाखे जोजलपा जिमी पासा वन्जला श्रेष्ठया कन्हे आइतबार खुनु बुदी लागुली बुदिया आपल फिन्टुना बियाचना थाया दिगुदु अथे हे कोभिड महामारी जुगुली स्टे सेफ थाया दिगुदु जिमिगु पाखेन वेकया पासा वन्जला श्रेष्ठया त बुदिया लस्ता भिन्टुना वेकला थाया दिगुदु अथे हे आवेगुमे जिम पासा वन्जला श्रेष्ठ वो स्वस्तिक नकमी धका मसिपी सकसित देछाना चना थाया दिगुदु अथे हे मेगु मेसेज पाखे वने स्मृति महर्जन ये पाखे जोजलपा जिमी पासा शोभा महर्जन या थौ बुदी लागुली बुदिया लस्ता भिन्टुना बियाचना थाया दिगुदु अथे हे नुगुद जिन्छ साउ पि छदया लस्ता न सकल नेपामी पिन्त भिन्टुना देछाना चना थाया दिगुदु आवेगुमे वेकया पासा शोभा महर्जन वो नाप स्मृति महर्जन धका मस्युपी सकल पिन्त धका थाया दिगुदु योको सुबादु राजेश महर्जन स्वस्तिक महर्जन नाप स्मृति महर्जन जिया त थाथेयाना हे मेगुवाले न हाकना मेसेज छया दिशा धका इना पेना चना सया दिशा राजेश महर्जन जिउन इना पेना दिगु थोमे आले निपुका दिशा जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्यया थिथि बुख मनोरञ्जन यादवु नेवालय निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवालय थने पुसे जंगु मेदुंगा हाकना चकल्लास कस्तो चिपिन्सा सयाचना दिगुदु इन्डिजिनियस टेलिभिजन पाखे नेपाल भाषा ज्याजो जिगु एसएमएस थ ज्याजोले नेवा भा संस्कृति तजिलजी नखचख इतिहास अथेहे विशेष दिया बारे खलाबला यागु नप जानकारी बिगुजी अथेहे थ ज्याजोले छिपिन्सा छिपिनीको सुन थाथिति पासा पिनीको फिजा इहिपा द बुदी दुसा वेकपिन द भिन्तुना पौदे छना दिफै अथेहे वेकपिनीको भि उसाए कामना यासे वेकपिनी त यगु मेन देछना दिफै उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस तु जिगु sms@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे मोबाइल नम्बर तु 9741736906 हाकना छका 9741736906 नोभेम्बर 20 शुक्रबार खुनु अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस थका हनावया चंगुदु संयुक्त राष्ट्र संघ पाखे अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस थका नोभेम्बर 20 खुनु हनी थुकियामु उद्देश्य धयागु हेस प्रत्येक मचातेसे हेरचाह यागु नीति सुन देमा अथे हे उमिगुन नेगु नसा चनिगु था वो फिगुल देमा धयागु तातुना ख अथे हे प्रत्येक मस्त माध्यमिक तगिन्तक बोनि फेमा धयागु न थुकियामु उद्देश्य ख ना पसुन मस्त मचाबले निसे जाला मजदुरी मयाकेगु कथ थोदी हनावया चंगुदु नेपाली धासा थोदी सेप्टेम्बर 14 खुनु हनावया चंगुदु थोदी खुनु बोनी कुथी मचाते त थिथि कथाया ज्ञानमूलक नाप प्रेरणा बिगु ज्याजो यानावई नाप थिथि थासे वना मस्ते त बंके मा थयागु जनचेतना फैले याना न थोदी हनावया चंगुदु नोभेम्बर 21 अथे थयागु थौया दिन खुनु लागुदु विश्व टेलिभिजन दिवस दृश्य मिडिया शक्ति वो थुकी गु कथा जनमत या त आकार बि थयागु थुके त विश्व टेलिभिजन दिवस हनावया चंगुदु
टेलिभिजन पाखे थिथि कथाया देश विदेश या बुखत नेनेगु नाप स्वेगुना याफै नेपाली धासा ब्रिकम सम्बत 2041 साले नापाङ्गु च्यानल नेपाल टेलिभिजन ह्यागु जुसान 2042 साल मङ्सिर निचेजक थुकिया ब्रोडकास्ट यागु ख थाउकने नेपालले 117 वटा टिभी च्यानल्स त प्रचारण ज्याचंगुदु उकिसन इन्डिजिनस टेलिभिजन छगु ख थुकिया मु उद्देश्य थयगु हे प्रत्येक बुखत अपडेट यागु ख थोला जुला थोवा दुनि लागु विशेष दिया बारे जानकारी यदि छिपिङ के न थाजागु चुना जानकारी दुसा चित सम्पर्क तया दिस अथे छिपिङगु सुना थाथिति पासा पिनिगु भि इपा बुदि नाप भि जाया भिन्टुना दुसा वेक बिन्द भिन्टुना पाउना देछाना दिस उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 आधासा हाकना पाजुगु दु SMS त बोनेगु SMS बोनेगु झोले वेकदी निफा देसार येला पाखे जो जलपा ज्याजन ह्याकामी ताता धाय दिगुदु जिगु पाखेन जो जलपा जिमी पासा सरस्वती श्रेष्ठया मंगसिरे इहिपा जिटेंगुली बी इहिपाया लास्ता भिन्टुना स्टे सेफ स्टे हेल्दी धाय दिगुदु अथे हे वेकल रत्न शोभा महर्जन या सदुगु छुजुला रे धायगु बोल्या मेन इनाप्याना दिगु दु वेकल चाहिँ थोमे छित अले वेकया पासा सरस्वती श्रेष्ठ वो सकल नेपामी पिन्ता धया दिगु दु यको सुबादु निवादे सरियात अथे हे मेगु मेसेज बनेगु झोले कल्पना साके ये पाखे जजलपा जिमी पासा अनिता श्रेष्ठया धौ बुद्धि लागुली बुद्धिया लस्ता भिन्टुना धया दिगुदु भिउसाया कामना याना जना धया दिगुदु जिमीको पाखेन अनिता श्रेष्ठया त बुद्धिया लस्ता भिन्टुना अथे हे आवेगुमे सकल नेपामी पिन्ता धया दिगुदु आधा स पाजुगुदु निभा देसा र इनापेना दिगु रत्न शोभा महर्जन या सदुगु छुजुला रे धायागुमे थोमे जै मोनी नखन हतिनी रिलिजुगु ख सयादिसा थने बुझेचंगुमे जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला रत्न सभा महर्जन जिउया सदुगुन हुगु मेदुङका हाकना छकलास कुस्दु चिप्पिन्सा सयाचना दिगुदु बजर क्रिएसन प्रालियन हेबया नेवालय दुने वइकु ज्याजो जिगु SMS ये महानगरपालिका थगु लगाया मसीका बीके धयागु कथ स्थानीय विषय धका थपिन्छ हे पाठ्यक्रम देका वंकेगु ज्या झ्याके टेंगुदु ये महानगरपालिकाया नगर सभा पाखे हे स्थानीय निकाय नेपाल भाषा वंकेगु धका निर्णय यागुदु थगु भाषा हे खला बला यागु जक मखुकी बनेगु वंकेगु या त थास जक थगु भाषा मके फै थो तस्का हे लस्ता जागु खख थुली धासे थौथ ज्याज या इ फिठुङकु गुदु छित थ ज्याजो गथे ताल छिना प सपुतया दिस मेगुवाले हाकन वेगु बचा तसे थौया त उजाम्बिया दिस जिगु संस्कृति वो सम्पदाय त मतिना याना दिस अते हे सकसित सेनिकने त तिब बिया दिस नेपाल सम्बत छिन्सा सवो पिछादया लस्ता जिगु SMS नाप इन्डिजिनियस टेलिभिजन ज पाखे भिन्टुना देछाना जना चिप्पिनीगु प्रत्येक दिन फिजीमा मंगलजीमा चिप्पिनीगु भिउसाया कामना यासे थौया त बा सुबा जेमा भा जिगु
तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमङ्का दिमते नेवाला